Beli pi barang yang pernah sebab pi cukup kubur mentah kejan mit cun pas kubur ke babnya ini pecuai kemat berkongsan. Pelaj Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi Yakrel Vande Bharat Express benengkong jong ke Assam nang ba ke video conferencing mentah kesengi. Penpa ke Menteri Ketenat Social Justice ke Sarkar Pedeng ke Pratima Bhomik ya ki kampen roy bagi skim melawan rat ke Sarkar NDA haki kendai senam baladat. Dan lejengok Menteri Ketenat ki kampoing ke Sarkar Pedeng Amit Shah ya ke Manipur nak bentar lai sengi. Bat kentat nong ilam keseng VPP bat UMLA ke nong krem iba arden mila besai moj ban pesangnya ya ke jing syatkan bak lembo por. Ki kubor ki babnya. Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ula pelaj Yakrel Vande Bharat Express ke benengkong jong ke Assam lengba ke video conferencing mentah kesengi. Kini Yakrel Vande Bharat Express kan penyesok ya ke Guwahati bat ke Jalpaiguri Guwahati ke Batamai bat kan simpor kembasan kenta siteng ban lej banwan. Menteri Rang Badu Keri ula IT ru sispa propo artli ki mau meriyaj rel jong ki benta Batamai bal pendaj boarding bat ula pli perdai ya ke demo memushat kabarang sudap senat mai halumding Assam. Haba ajing keren hak dengan sengi Menteri Rang Badu Keri ula ong ba kadai ke sengi ke background ke bentar ke jing penyesok ke than jete lam mingi ha ke balai teli ki kampen roy lala ban pendep ha ke jo kepor. Ke benengkong ula pensyai ba ke than jete lam mingi ke layo Yakrel Vande Bharat Express ke benengkong ke balong Yakrel Vande Bharat Express ke balai ke penyesok bat ke Jala West Bengal. Ke baar kalong ba kumbas saus pa arkusan kilometer Kelenti ya rel ha Assam bat Meghalaya lala ban penpoi boarding bat ke balai pat kalong balayo ban play perdaya ke sam demu memu ke Batamai halumding Assam. Menteri Rang Badu Keri ula ai kublai ki pat nong syong snong jong ka than chte lam mingi harengkat bat ke Assam Meghalaya bat West Bengal ha kan ke sengi ke bansa jingkan mau. रेल कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी से जुड़े 3 काम एक साथ हो रहे हैं। पहला, आज नॉर्थ ईस्ट को अपनी पहली मेड इन इंडिया वंदे भारत एक्सप्रेस मिल रही। दूसरा, ये पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस। दूसरा, असम और मेघालय के लगभग 450 किलोमीटर ट्रैक पर बिजलीकरण का काम पूरा हो गया है। तीसरा, लामडिंग में नवनिर्मित डेमू मेमू शेड का भी आज लोकार्पण हुआ है। Kementeri Ketenat Social Justice ke Sarkar Pedeng bat ke MP na Tripura ke Pratima Bhomik mentah kesengi ke lakadau ya bon teliki kampen roy bagi skim balawan rat ke Sarkar NDA haki kendai senam baladap. Laban penkema bagi seng BJP kan penlong ya program nadu kalai putrik Jemang hadu kalai putrik benai jelew ban rakhe ke jing dap kendai senam jong ke jing yo sensyar ke Sarkar NDA. Haba ajing keren hak press conference hasilong ke Pratima Bhomik kalau ang ba haki kendai senam baladap palat lai pun sai san klor teli ki yang building ladap bantai. Kalau pentip ru bakat wei pon nyo ar klor teli ki penkanal ladap bansna hakini ken kisnam bat lawan ra ru bon teli ki kampen roy per hakini kendai senam baladap. सोशल जस्टिस आज 9 साल में हम जो काम किया है उसको आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या काम शुरू किया है। बहुत सारे काम कंप्लीट हो गए हैं और भी काम करना है। भारत को नया भारत, हमारी उम्मीदों का जो भारत हम सपना देखते हैं उस सपना को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। Ke komiti halor keroste mentah kesengi ke penlong ya ke jingilang benengkong jongka hasilong. Hakatayo baladap ke Sarkar ke pentip halor ke jing tawi ke komiti jong barok ke singsan pertai ke baan lam kemat da ke menteri ketenat an ikong amperin lengdok ban yatai halor ke jing penteri kam ya ke reservation polisi bat keroste sistem ha ke jelah.
Kini komiti kadon yakid khot na barok kiseng san perthei batkan kemi bnia halor kiji petrikam yak roster batkan ajingmut bat ya kajingmut ya kajing ajingmut jangka hapo khat san sngi. Kadba kajing bam syongsuk syongsan kadang yai beteng hak jela Manipur bat kinong kajing yok lom yaki kubor kam pentrim na keleng ki bentar jong jela menteri ketenat ki kampoing ke sarkar pedeng Amit Shah un sapoi ha Impal hak sngi thok ding janmit usha un selet jengok na ke bentar lai sngi ya kate ke jela ka baladan ha pedeng kajing bam syongsuk nadu ka lai terik ubna jemang menteri ketenat ki kampoing un sapenlong yebon teli kajing ilang halor ki kampahara khnang ban khmi bnya ya kajing long jeman baru ban penkre ya kilat kelinti berwan rak biang ya kajing syongsuk. Nongelam keseng Voice of the People Party baru ameli kanong krem iba adan mila besai moj lakan taj ban penkut no ya kajing syak tekan baklam bu por kajong i wat hadian kajing kentu jong ke menteri ke kabinet bat kanong aktien jong sarkar MDA kong amperin lengdo. Ikong lengdo ilalej banyak kendo ia iba adan mila besai moj bat ban kerpat ya i ban penkut no ya kajing persyak jong i bat ban wan sekamit ban ya keren halor kani keman. Habakren sikilat petai kubor iba adan basai moj ilaang baka sarkar kadai ban pa da kasiti syakaseng ban pansange ia kani kajing persyak bat ilaang baka kajing syatakan baklam bu por kanang peteng haduk baka sarkar kan menjor bat kemi banyak ya reservation polisi kabatrika mentah. Kaseng Hill State People's Democratic Party HSPDP kebalong ke khot jong sarkar MDA 2.0 balak lam khmat de kaseng NPP hene kasengi kelekentu ke sarkar jela ban kemi bnya ya ke reservation polisi jong usnam Syahjar kendai spak nyopo ar ke jela. Habakran berkilat petai kubor hadin jong kajing ilang jong kaseng presiden ke HSPDP iba KP Pangyang ilaang ba kajing don kamban kemi bnya ya ke reservation polisi kalong gawai nakamat kabalabu hakamat rekam jong keseng hak election shaking dorbar tau an ke jela ke balalong dang shen ulong syuk ba keseng kan sara ya kini kamat ha ke coordination committee jong sarkar MDA hakawai perkeliang UML keseng ubana mau hadrashan iba sekler wajri ilaong ba keseng kan ya biteng banyakren halor kini kamat Namang idon pau minta ke roster layan sakno kamdi ka kam interest jong kan nunggu ke check and review iti ong bai yangi phiki nong put jong kan party la shaji si yang scam bandawai hasin ja state ka badai tang maka ka solution ya baro laga tungkang tumjang ngimdan kambal ya friend ya ka percentage jong ka ta ka population jingdon bun pai ugaro kasi nginda ka bai suk batki da bai hun batki nangta ki babun ka bangidai bat kani ka benta bat itu no ya ka tin kasi jongi naringi dawai kasin state kaktin juga lalu lupa kaktin kasi pat kiwai ki jing jong kajai pun dia jongi ke meni na kalian parti berkunjung ada yang sudah karo anu ki amele nila isim ya kerai ba ni siara ya keni ya kepangin ya keren kok sarkar dekat jang kayang dorbar parlimen MP jang kari Germany Florian Müller ulapan pawe ke jing dan kamban wanra ya ke proactive cyber security policy hakiri jang ke perthai habakren hakami yatai halor kamat cyber security in comparative Indian and German context ha school ba nehu mentakasngi Müller ulaang ba kalong kabadan kambandan ya kejuk kenong rim hakiri jang ke perthai katkum kejing sngo jong u kedai bandan kejing yang menjur lang halor ke kebadai bat ke kebadan kambat berking ha ke cyberspace da ka baong ba kedai bandan ya ke atiar kaban a jing pensistem ya ke pen khen ya ka an da ka baong ba ke India kedai ke thmei jong ke yo ka kot bat ke digitalization UMP ke ri Germany ulang ba ke jing yo jing job jong ke India kan long ka bapau shina. We must have a proactive cybersecurity policy at international level. We have a rule-based order on the oceans and we need an international order in cyberspace. We have to find a common ground on the international level. We must agree on what is okay and what should be banned in cyberspace.
and we must have instruments for punishing rule violations. Mendapat ngipek jinglong jiman ke sundang haslong. Kajing shit kalong 8.1 degree Celsius bat kajing kriak kalong 4 degree Celsius. Kajing sengam kauhau kalong san kendan ekspa mestep bat rupo a nakispa janmit. Kelak bandan kajing hap slap bermal-mala haki bebon ki jakah. Saisin pan ngipen kemau pi begini kubor jong ipila ruben page live hakajuk hi kapor ke YouTube channel bat ru pila ban page kubor bermana kesengi ke Facebook, Twitter bat Instagram jong news selong. Syuabun poi syukur bekut jong ketup kubor ngipip yang saisin ikimat berkongsan. Pelaj Menteri Rang Bado Keri Narendra Modi ke Rel Vande Bharat Express benengkong jong ke Assam lengba ke video conferencing mentah kesengi. Penpau ke Menteri Ketenat Social Justice ke Sarkar Pedang ke Pratima Bhaumek ia ki kampen roy bat skim balawan ra da ke Sarkar NDA haki kendai senam baladap. Dan lejengau Menteri Ketenat ki kampo yang ke Sarkar Pedang Amit Shah ya ke Manipur na benta lai sengi. Bat kentaj unang yalam keseng VPP baru MLA ke nongkrem iba Arden Mila Besai Moj bantuan sange ya kejing syak tangan baklem buk por. Te perlok da kitu kubor ngapoi pat syabakut jong tu kubor jong metaga janmit haduk menyem yang berpi la syai kesini keblai pi parak. आती ना recommended worldwide world's #1 toothpaste Misleading